Tini baksa borok saimia bo bubagra asaimani sal khayaka kabangma saimana tongo baksa kabangma saimia rok tongo abonong khokte kisa lokurong saikhnarde dai hamai media pakutno tini sungara diplomatha Sorilam block committee gai roalida tini Maharaj Bidikron Kishore Maniko Bahadur Jabormani tini asaimani sal ini hai salono bubagra Maharaj Bidikron Kishore Maniko Bahadur Jaborma asayo Indonesia atau 19 August waktu bom samayono asai kajagai umuk lai singhasana asuka akono bobisik ba silang dia mungkin bosok bayasana bosokya 17 Mei 1947 ke bong kai aku surosin nomor apa Pinyo bubagra Bidikron Kishore Maniko Bahadur Jaborma ka bong ka koroksa raga aduni lupoka modern architecture ni juga guna bo hai raga ragang disung raga bong ka agam sosta khane amu khane amu disung development khane ni bagai laharnai mo hai ini deso ini hawa nol gotun thaimano o hang ka sini aku kurasina raga sai thamani o ha usung bo saromero sai thamani o ha Wabuna Ingaino Sentinora Sorilam block committee Tikamota Maharaj Bidikron Kishore Maniko Bahadur ini asal Samaroman Sentinora ini pada kita tentang aja mana mungkin saja ada bini tentang orang mungkin kalau apalagi orang ini paham ke mana tentang pada aja ini orang mantap kerja sini Sorilam block committee dan dengan chairman kita menunggu orang Saya itu YTF leader pertama Aras Ram Jaborma, Google Jaborma, saya sini PWF ni Netibingro Kambayo, orang tu kita omong saya mukanya hamdangai, ini bubagra nak hamdangai, ini bubagra bos omong hamdangai aku tu tangai ram, betul dinar saya mandat kerja. Abu ni bagina continue home dalam ke, ini bubagra hamdangai, ini aku siap nomor ada pertemuan bubagra, bong saya dinar orang ke sama ya, bong nama orang saya tentang lokalnya tidak punya, kami bahkan saya mandat hanya. Tapi ini misalnya untuk di berapa sih no, untuk di berapa sini ya, ini bos orang buat ini, bubagra, Bidikron Kishore Maniko Bahadur asal sama palai. Kami bagian ini sebagai bayu ini bisa saja. Dokter ofis adalah itu kalau ini bondo tanggal, ini bondo ini jam mungkin palanya ini bondo mungkin hanya kalau dokter ini kita ofis adalah biasa terjadi datang ini palai. Kami bagian yang orang yang datang mungkin hanya ada bong kado ni juga modern architecture mau ada apa sama seperti ini juga tanggai barat samurna ada sorongna samutang kana ni bagai ni datang tabu sini ya di perasa dan waria bubagra waria sun ponero sama tangga ini semai bina samuna sampai dia barat orang kami bagai kami begini orang dokter atau yang ada sini orang ponero ini tanggai ini kami borong orang kita namun semua kami bagi ini hai salah kafung lagi sini bubagra Bidikron Kishore Maniko Bahadur Jaborma asal mana salah sama untuk kabar itu kepala lagi borong 117 sini 117 tengah asal basal sini His Highness Maharaj Bidikron Kishore Maniko saya mana MBB College sabuk ini je airport je MBB airport sabuk saya mana orang borok কিন্তু বুইন বসঙ্গে বড় অর তঙ্গুতই তিনি বুবাগ্রানো সিনিয়র তিনি এই গোবাংমা সংগঠন পার্টি রলাই থাকা যে বুবাগ্রানি হিস্ট্রি রং সেখানে বাগানে অনেক চেষ্টা খাইকা কিন্তু হিস্ট্রি নতুন দিন সেখাইমায়া বন বাগৈ সেং তিনি বুবাগ্রা বীরবিক্রম সাল সিনি পার্টি অফিস ত্রিপুরা মতো পার্টি অফিস বিশ্রাম মন্দির সেং তিনি অজাগ পালাই যাখা
obon pore sini bubagra phayo oro station tongo moras bi group bisu manike o jaga bubagra sini moras project malikko bo phaino jaga bo jini baksa payment phone bon bagi sen jini lagen tongpokra sen saimano je asimo sini MLA saga je sini moras kha modern architecture মানে bo the designer পুরোটা ত্রিপুরানো এমনভাবে যে ডিজাইন খাইগালা খা ইভেন সিনি হার ছিল যেভাবে সেফ খাইগালা সিনি ত্রিপুরা সার অম সিনি জীবন মানে বনি এই বনি অবদান সিনি জীবন মানে সবাই গেল সিনি ত্রিপুরা সার বনি বাকি ও সাল বেলাই কোনো মুক্তি কতর নিশাল সিনি বেলাই কোনো এই একদিকে দুঃখ নাগো একদিকে সিনি তংক মানে সাল তাম হিমালয় সিনি বুবাগ্রা যদি বতাই 10 থেকে 20 বছর ত্রিপুরা রাজ্য রাজা খাই থাকাকে সিনি হানো অবস্থিত জায়গা সংস্থায় গেলাম তামনি হলে ভারত স্বাধীন সিগাং ও হা সিনি আলাদা রাষ্ট্র দং মানে ঠিক 1947 ভারত স্বাধীন মানে আবার ঠিক স্বাধীন সিগাং বুবাগ্রা থাকে স্বাধীন মানে পরে যখন মার্জার এগ্রিমেন্ট করে সিনি বুবাগ্রা তোকে সিনি তোবাল দিন জায়গা তোলা বনবাগৈ সেদিন কাপ না বসবো তাই খুশিবো খাইনে বসবো এমন অবস্থা অবস্থা দাবো বেলাইনো হামবাই